U petak 11. juna 2004. godine u Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je parastos kralju Aleksandru i kraljici Dragi povodom 101. godine od njihovog ubistva. Ovo obeležavanje je bilo posebno zbog prisustva pukovnika profesora dr. Borislava D. Grozdića, koji je prvi visoki oficir Vojske Srbije i Crne Gore koji je u uniformi došao na grob kraljevskog para Obrenović. Pored njega pomenu su prisustvovali potomci dinastije Obrenovića, njihovi poštovaoci, gospodin Zdravković, praunuk generala Stevana Zdravkovića, ministra u vladi kralja Aleksandra, ali naravno i mnogi drugi. Doktor Hadži Stojan Nadašević, koji već dugi niz godina čuva i neguje sećanje na kralja Aleksandra i kraljicu Dragu, i ove godine je priredio daću. Na fotografijama vidite pukovnika Grozdića, potomka rođaka kraljice Drage, gospodina Koljevića, doktora Hadži Stojana Nadaševića, gospodu Zdravkovića i Gužvića. Usled radova na mestu gde se nalazio konak, polaganje cveća i paljenje sveća je izostalo.